अहानबदा पनम पाउसेदगी मरुएबी ई पाउसिंग खोंगसरगा मणिपुर टॉप चैनल की माइकेदगी म्यामदा थमजगी अहानबदा कुकी इंटेलेक्चुअल सिंह मणिपुर की पुवारी सेमदोक्तुन इनिंगबा मवोंगदा इरी KSA स्टेटस की कुकी इंटेलेक्चुअल सिंह मणिपुर की पुवारी सेमदोक सादोक्तुन इनिंगबा मवोंगदा इरी खांगु थक्ता सेमजिन साजिन वारी क्या पुवारी ओइना इथोक्तुन स्टेटस की हिस्ट्री बु मरिंग मरांग हनबद नतना मखोगी सासिनब पुवारी असुबु असुम ओंथोक्तुना मणिपुर असि मखोगी ओइनबो होनरी हाइना कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA की प्रेसिडेंट सुखाम विद्यानंदना फोंदोखरे The Fabricated History of Manipur हाइब हिरमदा KSA न सिंदुना नुमित निनी सुबनु सथगदबा एकाडेमिक डिस्कोर्स अमा ngasi इम्फाल ईस्ट की कुनुंग ममांगदा लेबा कासल होटल दा हौदोपगी थोरमदा वाफम असि मांगना फोंदोखिबने मांगना हाई कुकी सिंह इबा अरानबा हिस्ट्री एदुर युमफाम ओइदुना मखोय मसेलगी मरक्ता रेफरेंस लौनदुना लाइरिक कया इथोक्तुना येलो प्रूफ सिंह असि इरैपाक इरमदम असिगा करिगुम मरी अमता लैनदबगुम उहोननाबु होनरखि मसिना लमदम असिगी तुंगी निरोल सिंगदा आइडिया ऑफ मणिपुर कायहलक्तुना मणिपुर असि कायबगी फिबम अमदा लाखनगदौरी लोइनना मखोयगी अरानबा हिस्ट्री एदुना असुंबो ओहेलक्पगी फिबमदा लाकदौरिबा असि करमना एकाडेमिकली चैलेंज तौगनी अमसुम करी तौब याय हैबदु खननबगीदमक डिस्कोर्स असि पांथोकनायखि एकाडेमिक डिस्कोर्स असि ngasi अहानबा सेशनदा इम्पैक्ट न्यूज की एडिटर इन चीफ युमनाम रूपचंद्र मॉडरेटर ओइखि लोइनना मोयरांग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर राइजुद्दीन शेख मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ एंसेंस हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी की गेस्ट फैकल्टी RK जैक्सन सिंह मियोइसिंग वांगांगलोय ओइना सरुक याखि मखा सथरकपोइना तोप पावमना NRC सतनहंदुना कुकी मिलिटेंट सिंगी सु लौथोकपंगंबा पार्टी अमदि मिरेपता सगसी PA PPM Manipur National Register of Citizens NRC सतनहंदुना कुकी मिलिटेंट सिंगी सु लौथोकपंगंबा पार्टी अमदि मिरेपता अखोय सगवत्सी तुंगी मिरोलगी येंगदुना मतिक चाबा मियुट खनसी अखोयगी वोटिंग राइट मांगल लोइसी हाइना पीपल्स अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस मणिपुर PA PPM न फोंदोरखि सिंगा मथक्ता लैबा PA PPM की ऑफिस नंगसी पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा PA PPM की प्रेसिडेंट मयांग लंबम बॉबी न फोंदोरकपदा इलीगल इमिग्रेंट सिंगना लमदम असिदा संगसिंदुना पॉपी थादुना कुकी लेन की मंगलान सगलकपदगी मणिपुर ngasi फिबम असि मायुकनरिबनी हाइबि है अदुबो ngasi सु स्टेटस की इशू असि मतौ क्रमना हौरखिबनो हाइबदु मियोय अयाम मयेक्सिना खंगदबगी ममितारि अफासफा अमदि कुकी मिलिटेंट सिंगी सु सतना हलंबा यावना सुरोल कयादा सैथेंग पीरगदबा एक कया अमना मणिपुर मियामना ngasisu नंथदुना लैरिबने मरमसिना असिगुम्बा थावोंग कया करंबा लुसिंगबसिंगी मतमना सथरमनो हाइबदु मियामना खंगना ससियाखि मावना मखा तारदुना मितैद कुकी खुलाई पाइबसिंग अमदि मखोयबु सगतपसिंग लांदारखलिबा असि स्टेटससिदा मितोपसिंग लेप्तना संगसिलक्तुना खुंदा लाइतासलक्पना यामना मरि दैनै मरमसिना हौजि अखोयगी मांगदा तारिबु वाफमदि मितोप मसब खांदोकपा अमदि मितोपसिंगदा वोटिंग राइट पीदबा मखोयबु मरमदमदा हलनखिनबा थौरांग लखुतपा हाइबा सिनि मितोप मसब खांदोके हाइरबदि NRC असि मणिपुर सतनहंदुना मतमगा सुनना सेंगबतपा संगायखि लोइनना मियामना वोटिंग राइट मांगहंदना मिखल सरुक यादुना तुंगी मिरोल येंगदुना मतिक चाबा मियुट खनसि मणिपुर NRC सतनहंदुना कुकी मिलिटेंट सिंगी सु लौथोकपंगंबा पार्टी अमदि मिरेपता सौगसि मसिगिदमक कैंपेन सु हौरगनि हाइबु वाफमसु मांगना फोंदोखि मखासा थरक पोइना कांगलेपाकी मैरादिगे अतोपा पावमना अमुकोगी थौपुगदब सिंह होंदोक होंजिन तौरब मतुंग ngasi wasuk lobagi thoram pangtokre हौखिबा मार्च 13 मथोइद ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोगी हौजुक लैदिबा थौपुबा ऑफिस बेयरर सिंगी मरक्ता मखोय मखोयना पाइरंबा पोसिंगदगी अपग्रेडेशन तौबा अमदि होंदोक होंजिन खरा तौरे मसिगी मतंगदा अमुकोगी प्रेसिडेंट PS नंदो लुवांगना फॉर्मल ओइबो ऑर्डर अमस थोखरे हाइना अमुकोगी प्रेसिडेंट मसामंगना प्रेस थादु थोलकपा सिरोल अमना लेबाक मियामना खंगलखि सिरोल असिनाय अमुकोगी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र थोक्सोम सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी मयुम राजेन मितै अमदि सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइरिबा कोइजम संतोष मितै हाइरिबा अहुमसिना वाइस प्रेसिडेंट ओइने थौ पुरगनि अदुगा असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइरिबा प्रताप लैसंग थेमना सेक्रेटरी जनरल ओइने थौ पुरगनि सेक्रेटरी पब्लिसिटी ओइरिबा लैश्रम कृष्णचंद्र कुमना सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइने थौ पुरगनि अदुगा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ओइरिबा तकेलांबा मोमोसा एलाइस
Sailandrana Secretary Finance amadi Assistant Secretary Publicity Oriba Haisnam Forel Mangana Secretary Publicity Oragani Harip Nauna upgrade Toraba Vice President of Home Secretary General Secretary Finance Secretary Publicity amadi Hana Secretary Publicity Oramadi Secretary Organization the Hongdokraba Singdugi was Logi Toramama Nasi Amukogi Office the Pangto Kibagaloina Kudaktagi Tabak Paiba Puba Okre Ngasi wasak lawbagi thoramadu da amukogi president phairoism nandoluwang advisor singhaibadi ito tongbram yang sosong koireng ningthaujam syam sundar miteina mayai tangbol da phamkibaga loinana makoibu advisor ito tongbram na wasak lokhi amukogi atai thaupuguda singdi makoin haujik pairiba posing adu adumak paiki gani hari atopa paomana Mikhal Mayada Kuki Singna Numai Kapa Lep Libasi India Lenga ki karamba agenda laibano khangningi Mayang Impal Maira Paibising India Lenga ki khune ki laloi driba pawba Mikhal saru yazaroi haina makhatana lamda masigi tampaki tuan mafam singda khongjang sangsin ba leptri ngarang numidang su Mayang Impal West Mayang Impal ki apunba Maira Paibising amasum Yumnam Huidrom Apunba Maira Pai Visingna Handaki Taragani Pan Suba Lok Sabha Mikalasi Sarugyara Roi Haina Pirep Lokre Mayang Impal Apun Bagi Maira Pai Visinga Duna Fongdorapagi Matungina Kuki Singna Tatara Rom Mite Singna Numai Bom Kapsinduna Landaduna Laklaga House Mikal Maya Sida Numai Kapa Lep Divisi India Government Ki Karamba Agenda Ogani Asigumba India Lenga Ki Aron Agenda Lamda Masiki Miyamna Kangning Habawapam Sing Kanak Tamaki Sai Pagadoraba Lana Sigi Sapsa Bugoro Sinama Puraglaga Miam Awaba Sing Koknava Torang Pekat Pegi Mota Mikal Pangtunapa Torang when a Shilak Liba India Lenga Ki Tawong Bu Hang Tegna Penda Bapongduk Laduna Maira Pai Bishingaduna Makatana Hai Koki Singna Mite Sing Yamata Satarak Liba Sahi Pagadoraba Lana Silodri Lana Sina Singkong Singyado Kundari Bamite Kia Hatre Yom Kia Maitakre Yeli Sing Kia Relief Camps in the Sangapam Laura Lady Awaba Kia Mayuknari Miam Aikoi the Mikalgi Wantok Lati India Lenga Ki Kuneki Lana Silusinanduna Luhenduna Relief Camps in the Riba Miam Samasagi Yum in Colsinda Hanjin River Power Lamda Masigi Miam Mikal Yapam Tokti Haba Wapam Sutamaki Maira Pai Bising the La Lloyd River Power Aikoi Mikal Sarugyaro Heba Cloud Casulaki Atopa Omana Asa Worker Union gi letter head season aduna miyam da aran ma pausandokpa kudakta lepkadabani Asarani All Manipur Asa Worker Union gi letter head amadi General Secretary gi ming season aduna asa sing amadi miyam da aran ma pausandok libasi kudakta lepkadabani haina All Manipur Asa Worker Union gi General Secretary Paunam Asarani na phongdokre wapam masinga si Manipur Press Cup ki thangjing hol na pangthukiba paugi mipam amada Paunam Asarani na phongdokibani Mauna Makatana Paumising Hai, Salibata Siki Amada Hangang Primary Health Center, the Asagi Puribi, Zibolatana Health Minister, Health Director, Medical Director, Singbiki Office in the Satuna, Unionisiki letter head Amasum, General Secretary Giming Season Aduna, Executive Member Ni Haizinduna Aran Buapam Gasando Libasi Kudak the Lepkadabanaki, Unionisiki General Budi Amadi Executive Kimipam Pangtu Kibasulati. Kariguma General Body Meeting Pangtokiba Leragadi, Numit Amadi Mapam Matam Habi U Haina Fondo Laduna, Lakaduriba Mars Tareki Pung Ani Pawgi Manunda, Zebolatana, Unionisiki Office Laktuna, Sengdok Trabadi, Union of Pekalakotavakta Masana Yazakadabani Hanasu, Union General Secretary Paunam Asarani na Fondoki, Atopapa Omana, Zeribamgi Vidyanangargi Relief Camp the Ladiba in Metsinda, Tengbang Polam Kya Kusanakre. Indian Red Cross Society Ziribam District Branch na IRCS State Branch ki miyang makharang si Ziribam Vidyanagar Multipurpose Sport Complex ta laiba in Metsingda Hygienic Kits yaw na atay polam kaya mating pangkrep panbayay hokiba sahi gi me ahum digi tholak liba kanglup ani gi irang sin maramoiraga district asigi Tamenglong ka tay na ba khungkang singwar oina Borokhal Babukhal Sakulga na singbi Khunggang Singi Kunza Nupi Angang Yaw na Puna Miyoy Humfugom Doy na Mapamasida Sangjapam Laudun Layrakibani District Administration Ziribam ki may kaidigi tiyang bang kiapi dun su kunza su na masama sa giyum na hanjaning bagi apa amadi tatana funggok tunay laydibani ngasi gi tiyang bang polam singa duda IRCS District Committee Ziribam ki may kaidigi volunteer sing su saruyaki ato papawamana Sajibu Kudol Tambagi Thoram Handak Sagi on a relief camp sing the Asamba Kudol Goloina Pangtokani Ikal
iramdam kanba apunba lup ikalna sahi gi oina pangthokpa sajibu khudol tamba handak sahi English singani ga kunga mari gi oina relief camp singda asamba khudol ga loinana music therapy oina lebak ningba amadi miyambu yaikai saidol sing khudol jabagani masida miyamna angamba tengbang biu haina ikal gi maikei digi lebak miyamda koknona haijarakli ikal gi luploi singna press na thokpa sirol asina hairibadi ikal na sahi khudingi leptana iramdam sigi ipa isa ipal itol ima isa ine indon loinana lamdam sigi manung amadi mapal gi ireisa singi mapamda ngamjaba khudol pot tamjadun ireibaki khakta sajibu khudol tamba ireibaki thakta sajibu khudol tamba igi khungul liba pangthoktuna laksari adubu hairiba thauram masi kumsi sahi English singani ga kunga mari gi oinadi iramdam sigi laibak thiba thaudokta hakthengna awaba nanglaba mayu maikai tangoi onkhiduna relief camp singna sangjafam lauduna laidiba singda pangthok minanabagi tanja adu laujanaba semsare mathangsina khangatuna thamlamba relief camp sing masak talakli relief camp sing aduri Bisnupur district April 8 dagi sajibu nong mapan bada moirang thangjing mithung sanglen guest house relief camp da April 13 da Thawal district ki Wangjing Kodam Pokpi relief camp da April 19 Imphal East ki Akampat relief camp da April 22 da Lamoi Khongnangkung relief camp da pangtokani hariba mafam sing asida tungan numit mari ni supna pangtokani thauram sing asida iramdam sigi maming leiraba sasakloi sing haibadi Thongram Lakshmi Peki Saikhom amadi Amrika Sorakhabamna singmana lebak ningba isai amadi miyambu yakai sairol sing khudol tambigani amadi ikai khumnabu usagani hairiba thauram asida ireisa singna pungni thaugat pibaga loinana angamba thakta tengbang biu haina ikalgi luploi singna lebak myangi mafamda nonglukna haijarakli aduga hausikoinadi myam pau simatang sai lusinjarage amasu myam pun anauba update ngaiminasi